Hrvatski kulturni centar Srijem u Srijemskoj Mitrovici osnovan je 1997. godine. Nastavlja tradiciju hrvatskih kulturnih društava u tom kraju. Društvo ima nekoliko odjela, uključujući folklorni, tamburaški, književni, sportski, te školu tambure i atelje Sveta Anastazija. Do sada je nastupao na brojnim manifestacijama u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Njemačkoj, uključujući Đakovačke vezove i Vinkovačke jeseni. Također su održane mnoge izložbe, a škola tambure sve češće nastupa. Večeras će Hrvatski kulturni centar Srijem nastupiti sa školom tambure i folklornim odjelom, koji djeluje uz podršku Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i grada Srijemske Mitrovice. Škola tambure izvešće kompozicije Slavojev poj i Lepo ti je u našemu Srijemu, a folklorni odjel koreografiju Banatsko nadigravanje. Pogledajmo ih i poslušajmo, te nagradimo velikim pljeskom.
nije lepše ni u samom radu. Ej, lane moje, lane moje, ljubili smo tvoje. Ej, lane moje, lane moje, ljubili smo tvoje. Opa! Fruška gora, krasni vinogradi, plodna polja i šljivice mladi. Lepa sela, lepe varošice, čini momci lepe devojčice. Ej, lane moje, lane moje, ljubili smo tvoje. Ej, lane moje,